Happy weekend, let's have fun together. Wengira loro matan sai, husi ilha Jaco, hanya salur esperança me itanebe, sem na fatindara is ia natureza no pohon. Bebê vila fali bai didak ni fier, o insa halo belo ho natureza. Ilha Jaco, ilha de neve, comunidade tutuala la aturiza atohela ia neba, fatin refere tuir comunidade sira fier katak, fatin dane sai fatin sagrado ba comunidade sira ia tutuala no laute. Timor-Leste e Ilha Rua, Atauru, no Jaco. Jaco sai nessa ilha de neve, honi medida 10 km. Jaco sai nessa distinção turismo ba ia Timor, tambah Jaco nya tasi nebe mos, rehenek nebe muting no furak, atrai tebe sema barak nya matang atu visita. Happy weekend! Let's have fun together! Oke, good people sira, ia disanguhin lorong, how hoping metre se pasan ready weekend ia Jaco. Los kala di metre. Los duni, no, good people hari kami sporing kata kita ni abilitane ser entusiasmo teres. So, ini hoti curiosa, aqui vale sair mak kami se halau ia Jaco Island. Follow us. Come on guys. So good people sira, atu hakat ba ihe ilha Jaco, ita tengi sai bero o Johnson, ia nei ita ne pescador sira prepara bero ba ita, atu hakat ba ihe Jaco. Kita luhan kada ida selo dolar sanulu. So acompanha ami husi valosere ba ihe Jaco, han tempo, minuto 5 ou minuto hito, mai be depende ba ia laloran tasi. Happy weekend! Let's have fun together! Oke, good people sira, merobing metre ia ona Jaco. Los duni finally itu Jaco Island. Sinto contente. Iya, contente loh. Kamu sinto contente teves. I good people berhari kata que kami nak kotak da down ni visitare entusiasmo teves sira berharis. Ina most ita berhari kata environment na kapas los. Itu mai ami selori good people sira ita seba iha sira bahari ikan ne nebe maka ia pulang kotuk, ia tinang kotuk ne nebe ke mate iha tasi mini Jaco Island. So mai ita bahari ikan hamudo. Oke, come on guys. Come on guys. So good people, ida ne makanaran Jaco Island. Wow, tasi nebe mos no fura. Rehenek nebe mos, senti hanesa ita ne kolen sirane lakon hotu. So guys, harecomenda be imi hotu, atu weekend or refreshing imi tenki mai hane. Se maklamai he fating ne, nie se lakon fura kusi natureza timornian.
Iha Jaco governo protege na segura fatin refere, também va visitante hotu, carik ma iha Jaco na fatin mantém no labela estraga no soi lixo arbiro. No dar cidadão lebih diak, ita rasik mak tem que cuidado no protege ita ne fatin turismo sira. Também ma good people sira, carik me visita Jaco Island, labela soi lixo arbiro, ita tem que tal fatin o insa ita bela cuidado ilha dane, bela na fatin natural no fura. Wah, Tisha. Ini budra sendiri. Terus tuh. Ini fatin tuh ini. Tuk. Harusnya. Poti. Poti ore. Kamu tur falto. Ya, tuh. Harus sorry palto. Wow. Harusnya. Harus tuh. Itu pura kosta. Oh yeah, good people sira, iha ilha dane na kono ho balada rusa nebe parak tebes, so mai be iha lara. Kau espera kariklar rumah, good people sira mai visita fatin ne, bele hare. Hai, Tisha, pura kelas. Oh, kagmatik lo so. Ini itu sorona de animal ini ya, manu serme. Kue akumpai hotang. Tasi laloran. Komos. Ita berari kat environment nene mata. Terus hal itu fresh ko los kelai. Kagmatik lo so. Bela laku itu ne Itu stress ne. lo Ila Tisha tir me ham sakar kulis sakar hari stasi. Tambah ne good people. Tisha nya outfit losen para batu iya hari stasi. So how persis truka. So este tu na fatik iya. Happy weekend. Let's have fun together. Come on guys.
Happy weekend! Let's have fun together! Okay, good people, Sira, ida nema que bisa wohinha iha Jaco. Não espera ida sa wohin bele. Enjoy los kala, enjoy good people sila soing good people sehari, tasi furak, ambiente mos e kita lu acompanha na fating amini weekend e edição firmai. Okay, good people, ikusli how Metri Martins, No how Tisha. kita lu assistir na fating amini weekend ya next episode. Adeus! So guys, ida nema ka ami viagem husi dili meiha tutual, descansa iha valusere, na agora ami sei fila ricas fali badili. So acompanha a minha viagem fila, ami sei va visita ia mehara ao rio Badili. Oi, video amiga. Isya, oh Isya. So good people, Sira, ida nema que edição especial Jaco Island para o programa Happy Weekend e tá soro mal fale e episódio de mai e da seiba explora de Clitão fatin turismo barak e Timor. So good people, adeus!